kako boš to, pazi, kako boš to povedal, pa to bo veliko ljudi poslušal, pa kaj če on poslušal, pa a veš, milijon enih misli, ne. Rok Čoš, coach, speaker in avtor 2 knjig. In če ti ne delaš na čustveni inteligenci, se spustiš v bitko. Ko sem jaz poznal, koliko mene ta neiskrenost drži nazaj, sem vedel tudi, kje so one stvari, ki mene najbolj težijo, one temne skrivnosti, one stvari, ki sem se jih sramoval, ki sem mislil, da jih moram pred svetom skriti, sem videl, da dokler me te stvari skrival, bojo od mene te stvari držale v pesti. Ni tle nobene druge bližnjice obvoza, da tle jaz, če jaz tega ne bom povedal, če jaz se s tem ne bom soočil pa prevzel odgovornost, da bom še naprej v tem odreku, po domač povedan, ki sem bil, ne. In jaz sem se hodil tega rešiti, jaz sem se hodil osvoboditi in edini način je, da jaz te stvari povem. Mene je bilo to grozen, mene je bilo grozen povedati punci, da sem jo prevaral. Mene je bilo grozen povedati, da sem se takrat zlagal zaradi tega pa tega. Mene je bilo grozen prevzeti odgovornost za te stvari. Ampak sem vedel, da je to edina pot, ki me bo pripeljala do neke osebne osvoboditve, ne.